Sure, guys, welcome back to Speaker Now. I'm your boy Taylor DJ. So today sibuyele ku-Speaker Now with i-album entsha ye-hip hop uSimamane kade sizumsindo kuthiwa izophuma i-debut album. So i-album yakhe yokuqala-ke le. So siyazi ama-album okuqala abaningi abahlula, especially lawa i-hip hop because o-M_T I think bashiya amabhazi high kakhulu. M_T u-Nasty C bona abantu abekhipha ama-album okuqala a-serious kulezi zintwana lezi ezijefika, but I think le kaSimamane ithe ukuba nesisindo, so nje ngifuna senze i-review sizwe nje iy'ngoma ngathi zinohlonze kule album because intwana yaseDurban lena I think ina-20 noma ina-21 but intwana esencane, so ikhipha i-album iphumile, i-album ibiza nge-20, so I guess una-20 years noma mhlawumbe uzohlalisa u-21. So sikhona ama-features, ukhona u-K.O, ukhona uKati, sazi ukhulu Kati waseMlazi na, so I think i-homeboy wakhe lona. Ukhona uSjava, ikhona nje ingoma enoSjava I think interesting kakhulu, obviously impintsha yakhe uTone ukhona, so ngifuna ngiqale nje ngengoma engathi izona ezoba big. So ngizodecide ukuqala ngale enoSjava. So khona ingoma ayenze enoSjava ibizwa Uvala, so leyo ngoma nje i-melodic kakhulu, abantu abaningi I think bazo-enjoya because veze isayidi angalijoyile because the time efika bengathi umuntu o-rap, but I think kuleyo ngoma leyo uzama ukuveza nale side lakhe eli-musical because yazi into enosjava mfethu isuke izothinta ama-feelings, ibe nama-emotions, so abantu abaningi izobathinta. And le kuleyo ngoma I think uyibhalele i-girlfriend yakhe because ikhona interview edingeke ngayibona wayenze noZinga laphana, so wezama ukukhuluma ukuthi no yena unawo umuntu ostable akanaye, so lo umntwana lo ukhala ngokuthi yabo akafuni ukuveza ama-feelings akhe like yabo sure I think umjida mhlawumbe wakahetheka before, so I think le umbhalele ingoma-ke nje umvezela ama-feelings akhe ukuthi no yabo indlela akadiphu ngayo naye, so ingoma nje abantu abaningi bazo-enjoy especially ezamafeni amakhulu omjolo, so I think enye ingoma abazo-enjoya. And obviously kunoSjava, so yabo I think indlela nje i-approach-we ngayo uSjava ube nesandla mhlawumbe wathi ukumkhosha kancane because samazi uSjava uma kuziwa ngomjolo uhlezi ehambela, so enye ingoma enohlonze-ke le i-Dangerous-ke. Bese kuba enye ingoma ebizwa nge-Dangerous, abona uma ukuthi umuntu ulandela i-hip hop especially yaseMzansi, trap nama-element ethanda ukuba serious, yona ngoma ozo-enjoya because leyo ngoma noshayiwe ine-beat hype ngale ndlela, so nje i-trap le yangempela-ke le, so ngi-proud kakhulu ukuthi ngizingoma efana nale, especially production efana nale kube ingoma esa-South Africa like ibe nanama-line esiZulu. I think leyo ngoma le big kakhulu, even nase-America ingafika ihambe kakhulu because i-level ekuyona i-production iphezulu. I think i-producer ukhona umjidi waseDurban kuthiwa uSeki, ubekade esebenza uSyke Beat noma uSeki, but ubesebenza kakhulu nalamajidi awu-3 noma awu-2 but bebebiza nge-Golden Black, bebenza kakhulu i-trap ya, so ngimazela kulezi ngoma eningi zabo, so I think enye ingoma leyo enohlonze, enye ingoma futhi akazobulala ngayo izobulala abaningi. Then there's a song i-Discount uyenze no-Young CPT, u-Youngster laphana, so intwana yaseDurban ithathe u-Youngster-ke umjidi wase-Cape Town, siyamazi ukuthi uyena muntu ohlezi eyibiza nge-leader ye-rap yase-Cape Town, and I think uyabalida ngempela because ubamele even kuma-album amaningi i-hip hop uyena muntu ovelayo, so ingoma nje eno-Youngster le ibizwa nge-Discount nayo enye yengoma engibona ukuthi izovithiza kakhulu mfethu le, hayi no, hayi intwana iphakame kakhulu lapho ivesi la-Youngster lapho, I think lowo mjidi namanje hayi usalida le eMzansi ngempela uma kuziwa ngama-line nama-lyrics, I think ayikho umuntu ongamthasha lowo mjida, so naleyo ngoma kuwuphruvile again ukuthi no useyile into akayiyona. There is also i-21 enye ingoma interesting nayo le engiyithandile ku-album. Then kube le ngoma eno-K.O-ke le ethi uphambene, so I think u-K.O benze ingoma eziwu-2 lo mjida because khona ingoma iphumile idrophe today ekuseni, so leyo aka-K.O izophuma ku-album ka-K.O. Then bese kuba yilele uphambene i-album kaSimamane no-K.O, and zi-different uma ulalela because kule bayarepha kakhulu-ke, and I think bezama nokukhombisa laphana uyabona ukuthi no u-K.O bezama ukufaka intwana ku-line laphana ukuthi ubani ozoba nevesi elithop kakhulu, so enye ingoma nayo engi-enjoyile leyo indlela abarepha ngayo laphana ethanda ukuba tight ngempela. Uyabona ukuthi intwana berepha ne-Grootman esene-experience futhi beliyi-coachile because le yesibili uma ngelalela le ka-K.O i-melodic kakhulu futhi ne-beat ekuyona ngathi i-beat e-afro beat, so I think ingoma kakhulu ukuthi u-K.O akafuna le ukuthi nje ibe commercial, but le ithe ukuba hip hop kakhulu, ithe ukuba raw compared to le ka-K.O akayenze noSimamane, so I think mina engiyi-prefer kakhulu ile because kuya-rap la, sidinga iy'ngoma ey'ningi kakhulu ze-rap especially ngoba i-rap yaseMzansi itekateka kanje, so safuna iy'ngoma-ke nje ezithi. Then kube khona enye ingoma i-Can't Hang nayo enye-ke ingoma leyo
interesting deep. I'm not sure ukuthi decent because there is a story so ske uSimamane wakwahlana lamajida lawa amaqwelazi, so I think wafila ngathi energy ayikho right because lapho usho ukuthi akekho safe nani, but I think i-direct kulowo majida lawa amaqwelazi leyo ngathi i-dis, but I'm not sure. But nje mangilalela nalesa story angizwile sasisho nanoTony Diane ukuthi no uSimamane wahlala namajida abawam-actile afana ngalozo, so uma uyilalela ngathi i-dis khona abantu edirecte kubona leyo ngoma. And then kuba ibhenki inoTony, siyamazi benoTony intwana yakhe kuTony bafethu. I think makuziwa ku-delivery umjida lo uclear kakhulu nje, amagama aphumbele nje mfethu. Leyo ngoma nje enjoy kakhulu, especially ivesi leli kaTony mfethu, ushaye kakhulu ivesi kaTony. So yenye ingoma na I think abantu abaningi bazo-enjoy babethatha le album. But there is a song akayenzele umamakhe ibizwa ngekude leyo, so iyona ingoma leyo uma uthi umuntu okhesha kalula la khona ama-emotions like izokuthinta mhlawumbe nawe ungagcina sowukhala because ukhuluma istori sakhe lapho umjida uthi yabo usuka kude ne-olet lakhe, usuka kude eDurban, eJozi, uzama ukulungisa iphupho lakhe, but yeah uzoyimela into yakhe. So I think nje intwana kakhulu into eningi eyisebenzelayo isebenzela ikhaya, ifuna ukushintsha isimo. So leyo ngoma leyo kude yano inama-emotions amaningi kakhulu. Ngike ngabona ama-comment abantu abaningi bathi no ukube uthola u-MT kwi-hook bizo-on kakhulu, but I think nayo le i-perfect njeyana uyishaya kakhulu. Even nakuyona leyo uveza nale side lakhe lelobhula leli, because ngike ngasho ngathi umjida musical lo, because abantu abaningi bamazi ngale ngoma yakhe edinkulu kakhulu i-check le, but I think omunye umuntu uphinde wazi ukuthi mhlawumbe i-contribute lapho kuma-vocal. So I think lelo side lakhe sazothi u-unlock because kuyabonakala manje ukuthi no-ready, because akho easy keep album because lo mjida akayisayini i-deal ne-major label, bengakayilindeli i-album because mhlawumbe nami uzokhipha noma ngoma eziwu-4 iphinyana, but yena uvele waya for i-album. And mangifuna uku-analyze i-album yakhe like i-structure se-album, because kudala ngagcina ukuze i-album like yaseMzansi ibe nama-skits ne-intro zonke lezo zinto, because ukhipha i-album manje akusesi-fashion, but I think uye fully in i-album like uma uyilalela inama-skits. There's i-skits eseqaleni lapho umshana wakhe ebrega ngawuthi umalume wakho uyinja, ngi-enjoyile naleyo. There's another I'm not sure it is a song or a skit, but imfishane kakhulu I think skit lapho inomali omkhulu kade lapha nopete naso. Ezinye izinto lezi thina abantu esamafans yabo la okuthenga ama-album aphelele, so ezinye izinto esi-enjoy ukulalela i-album ibe nalo process, kube nengoma ephelele, kube nama-skits, kube nama-intro, kube nama-outro. So I think i-album yakhe i-structure sakhe basishayile kakhulu. So amajita iplaniwe le album kusetshenzwe la, maybe uphelile noma u6 months kusetshenzwe lapho, because kuyazwakala isino ibikade isetshenzwe isikhathi eside. And there is i-voice note engiyizwile lapho kule ngoma le Dangerous. So there is i-voice note I think ekama wakhe laphana, so uma wakho uyasho ukuthi u-proud kanjani ngaye and bathembele yena ukuthi uzoshintsha isimo sasekhaya. So I think i-pressure nayo yonke ila emahlombe akho umjida, so i-family behind yena umlazi and sabazi abantu basemlazi bayabhampela. So finally bathola umuntu ozoba represent kule level and umuntu ona 21 years. So nje sevele labantu basemlazi, because lo mjida lo kuyaqaqqa ukuthi no usazoba big SA and usazoyimana ne-KZN, because in KZN dala sadinga ukuthola umuntu oyi-pop oba appealing national. Kwadona mhlawumbe ozayo besafika, but nabo ozayo abazange bebe that appealing because abo barapha ngesiZulu. So I think uyabalansisa. Wafika no-Nasty C. I think after Nasty C uyena umuntu oqala-ke lo from KZN ukuthi ebe appealing kanje. And ngisakhuluma ngo-Nasty C because siyazi kune-comparison ukuthi uSimamane urapper njengo-Nasty C. I think le album angilalela kahle, I think useyitholile ilane yakhe yabo. Engoma eningi mamlalela usuyaqala ukuyizidifferent nomjida, useyitholile ilane yakhe, usesitholile istyle sakhe. So akasasound as uBlack or Nasty C, usuyakwazi ukuyizidifferent. Isaqala merapha ngesiZulu bengathi uBlack, merapha nge-English yabo kungathi uNasty, but abo manje mawusumlalela I think useyitholile le ispace sakhe, uyitholile isound yakhe. So I think nje album ngi-enjoy kakhulu. Maybe ngayi-rate around 8 out of 10 because no intwana isafika i-debut album. Sazi ama-album oqala iwona laba ne-pressure eningi kakhulu because kusuke kungazi ukuthi kulindelweni, especially yena-ke uSimamane bengakayilindeli, bengithi kuse-early, beyithi mhlawumbe usazohasilisha nomnyaka wonke because basaba ukhipha ama-album oqala, but intwana i-drop album and yayiphusha even kuma-visuals akamile kuma-video balo bawaphusha. So I think into edla kakhulu amajita ready, so speaker nawe si-enjoy album oqala. So shout out to Simamane.
Shout out to Umlazi, I know, sanibona Mlazi. Shout out to Khulukade for support intwana because lezi ntwana efika, I think i-guidance asayitholi. Khulukade, I think uyaphusha intwana, ikhona ingoma kanani noThoni, ikhona ayenze noSimamane. So yeah, I hope ikhona i-major label ezosondela maybe entwaneni mase be-support in future because ayakho easy ukumuva kanje, but album I think insompo kakhulu, i-crap uyibuyile, hip hop yaseMzansi iyanyakaza, ikhona into eyenzakalayo. So yeah, shout out to Simamane.